Em ga tukul jamane gab Jehova en go tukul lo mi tay. Kemeje gi toror Jehova en gine ak be tuni amu koneti shet no ko konete au je gimi ago ta ta go nete kara. Kemeje ga ta ja en lesson na ba gine. Ne meti tab lesson ne kumwa go len cham ni tab Jehova na bay manda. Kemeje gine ke ko ba ta go bay tinik tugo lewen Jehova en gine aso bit ko bay she ko yegro dai aso bit kenai missing ago ba cham ni tab Jehova aga mandani na may gesuge. Ameja ga jiga baiti ne jo ko gatis aso wit eta sta ngani tishet ngai na ikyoge ke gurna Steven Aramaru kimi da tukul ge tawle sonne ak petu tap chuma bili ne we tap chuma bili ko mu wa golen cham nyete aga manda o tagatin ke baiti ne gab Jehova so bito gatishe Kongoi, ingai boroin yakine asikobit akatak chamanikab Jehova. Ketinye kamangunet kele kaong'etye ako mitei boisionik ako kakondoiwok Jehova. Kimi tugul kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kole ititaat mieindo nebo Jehova ak imandanyi kotokotin siketebi tugul. Kongoi. kongoi nyalilai Kongoi mising akotok kainetab Jeiso ale ochamegei ami betut nemwoe akobo atebetab Jehova nemawalaksei. Arube kaingane kekuron Evelyn Tarusi ko akotok tugul eng oldo tugul olomite ale chamgei. Amite kwaeng somok kasi komwae noto kolen Jehova nesibu otokotin. Arube kou notok ko inendet kekuren Lilian Maswai. Kemite kibagenge eng kwang'wan kasi anan ko kiwang'u eng wikit keng'olole ng'olyo nelen nam mising chomyet ak imanda. Asikemwa eng yotok akeng'alale kele tos wikit nenyone kemite lesson ne kikure ne. Kongoi mising. kongoi ngonamji tugul bu ko inye ngole mite kalamet aso bit ko sirgur ko tijo kinetige ko boto ke baiti ne gab Jehova ngbe tabrani tino gab kala sunna somok somok ay tenmut tino gab kala sunna tamani yang mut ka ten yang tamane nagi bote ngatutik so somok ay ngade tangwan kitabu tab Jakobo agenge ka ite tamana sabe Tito agenge ka ite tayeng kumangu so somok ay ngade tamana angwan ang Matayo mut ka ite ni kwarta mak somok ay arta makisit Juta jogo kurkote kibendi getinye gane tiketir chine asobi kinet ke ngbe tabrane agobo jamye tab Jehova agamanda en kurget nebo metit ne ba wigini genyo chine kitabu tab Jeremia sogol ga tini go tutema gangwan komo ngaliana to gole ago ngolas kei en ngalianda ni inendet ne lasuge gole ingena ago na gole a Jehova ne boisie chamyet che boisie chamyet ne tala kirwoget agamanda engony amu abebeitu ne juto kagone gurgane kaunet ne bogane tab ken bogini keger Jehova ko Jehova ne boisie chamyet Jehova ne boisie chamyet ma chamyet ityo chamyet ne tala kale Jehova ne boisie kirwoget ago boisie manda ngeger kitige na kasarta ya balit yo kegerei agobo torobek anan pik gilasu kora cheptalelishek nge ko sheki batay cheptalelishek ter che ba Jehova jigi ba ngeunek ko kala biju ko ngana gilasu ko manyor boyboyet neginyi tat ngoritinwa manyor gagasa tab kei engalasu ne tab cheptalelishek amune amu ki cheptalelishek ko ki walaksei atebe noa engasarta aga tokon kibe ole maktoy cheptalelishek tok ko bay gay ak ko wala ngatutik ki go suka magutik kwa kimi ta ko sarwe ki jam ko ngate ngatutik ab cheptalelishek ki go ito lagok ko egorosek egorosiot na gibele ne ngalionta ni ko maibar chamyet eng ije ki gilosu cheptalelishek lakini kiibor ka cheptalelishek
ko tindoi atebet ma ko atebet mana mega suruti kitrilen atebet nama mi jam yitu ngari tinwa atebet nama nejita ne lasu jitalerini ko maga sai kanyita kala sunai ak kaga setap kei amu ripset negonu kan agando set negonu jepteleli engora tage ko kagumwa gele kibirto ge bi agot tegila su jepteleli che kamu kimugo kasa ko yamat ke kala sunai kwa kamwa ile songolle kala torobe ka tagi je ko mayen jepteleli juta twaga torobe juta ngala leng beta ke lengi ko si jatok ma ki ma bay tune paisione ki jam kuma ge jepteleli che ijega kwai ngiro negi botenga tutik so maga inga itene ta manak sap komo ay golen kala gi engin tse yek oik chema kamukta indet jepteleli che chegi magungan kinge ko babichu ko len ko kama jepteleli che korosek chema lago ko kala gi engin koro ki gojin korosek lagane kilengi go jepteleli lagane kaga oik kimitei engoritab jepteleli che kimogo lasu Jehova na man agi mo gere jamietab Jehova ego shek tokol lagane gi gerei tugu ke gi nyalile tugu ke gi ajin chema na mega goretab Jehova agi notak koma bay tune kamo ile sanas ko le Jehova ne ge gibsen ti shek ngonya ko jom ni ko magarge ang na ba jepteleli che ki ge way tigi lasu pi ke gi ba be shek bata trobe kalle jom ni ko jom ni ne ma wala si kalle Jehova ko jom Jehova ne weje tenge kalle Jehova ne ngala le ba songo tengonye ko Jehova ne weje yitie kalle Jehova ne weje nyalelda ma bay tuneji ne nyaleli lagna bay tuneji ne bore ak ne sobe e go shek to kalle meji aga tokol ko na manda ak ko tiaje manda maji aga tokol Jehova ko nyor sugune ko nyor sarune ngisa mananga tabuta tenoga bala sunet tamanwak sogol ga tini ko tamananga ngwan kuma ngal yanda ngale kalle le tebe ngajere ngum ne babo na tete ko imanda agir woget kaga meje ger kena gele Jehova na ngala le enyu ko magarge akibda le shiki ge way shiki la su kwani shiki ngo shiki bata lagana kalle ni ko ngajere ni bo na te ni ko ba unishe kir woget ago ba unishe imanda ngajere ni ole tebe ko galle bo na te ni ko imanda agir woget atole indo enen reneta kay agamanet kamwa dauti en tenoga kala sunet kumwa ago banga jareta Jehova ago tebe tab Jehova inenda negale indo reneta kay ago ndo inenda emanet ago katebe emanda ak kirwoget en ngajareni la balay tornate ko egiptu batoy ne ba jepteleli shek timatinda go reneta kay timarire bi negatarire wala jeno gono lago ko grosio negatarire ko kamage tugu ke memuji awote ngabo tikpa ko ngalal be jasingu geger Jehova negalle ngajareni ko emanda agir wogete agoni tatrene tapke ngemwa engwetap matatu ko gegeras ngalle chu kigure chamnyet agamanda ke meje ge jigal ge borit me singomnye kala tugu jutuai ko benda tiga bageng surutik ngesa mananga tabota tinoga pala sunna tamanwa mut ka tine taman wala ga tu yeri renet agamanda kangero awba Jehova ko gala nyita tinanda renet apke awgalle ngajari ni rabo na tet ko gala tebe manda kemo gela ko tuyo imanda agrenet apke ko jojonge kalle kangutut kay imanda agaliet imanda agaliet nega ngutut kay ko muja mitab Jehova ne jiji che ko tuye ga bagenge renata kay ne mitay ko yemi jamnyet ko mi renata kay yemi ta jamnyet ke ya jini no tute manda yemi ta jamnyet
komite kalyet tugul ju ko kanamge kibagenge mabestos lakini bendoti kibagenge nitoni ko ngalale akobo chomyet ak imanda kale chomyet nebo imanda komi oritinyi imanit ngengalale akobo chomyet nebo imanda eng yu kamwa ko chomyet nematindoi ngolset ngot kengalale akobo chomyet nematindoi ngolset koboru kole agoi komito yotok imanit nekimwochigei ngiro families chechang komite families chebutaksei amu makitege koto chomyet ak imanda kobutaksei family nebo kapchi nematiny yemamite chomyet abami imanit ngot keng'ololjin ke lembechek kobutaksei lakini ye chomyo kapchi ko chichi chomyenwa neting'egei komwochigei imanda akwa imanit eng konwa akotononi kootok amu kakilumtae chomyetab Jehova ak imanit nemakimwochin lembeita kotononi kootok akotononso ako lagok akotunenso amu kakinet akobo kito nebo imanda ak chomyet eng orititab lagochotok butaksei chorwanditab choronok ngotko eng oritinwa kotindoi ng'olset komadumeni imanatak madumeni chorwandinwa amu mi age neiberberi age ko eng let kotun kasolen chito age ngwe ai nyini keiwone tene kapsoni kwalini chorwenyu ko kakai kalokwa batay kakai kegero komu kanyo age asikobit kogen chomyet ak chorwandit nekimitei koistogei amu kakoboisie lembech eng orit mabendoti chomyet ak lembech magoi egoshek tugul chebendoti chomyet ak imanda ako Jehova nitoni ko tebetab Jehova chomyet Jehova ako nyitat inendet imanit ak rerenetab kei ngot komite chi nekerire komu kechichin chomyetab Jehova irire ak yechi imanda kale tilyanditab biik ab chi ak Jehova kale kobutaksei ye kakiburuch chomyet ak ng'olset koek koboch kabinyoru chito neilen ichame Jehova lakini mechame notupche inyoru chito neilen ichame Jehova lakini yechini neya musogik tuguk cheu chotok koboru kole chomyeng'ung neing'ololi eng kuting'ung komamite eng oring'ung mite ng'olset eng chomyonotok kobutaksei chomyet an tilyanding'ung ak Jehova ngiro akot nguno eng kotini kochang tuguk chetesetai amu makeyae kirwoget nemi imanit makomi imanda amune amu matindoi biik chomyet kotinge chorwenyi anan ko chitab kokwenyi yani nekata chomyet komeche chito kolipan ki neu kaek kisasi anan meche komach chito kole sokakas korok kero ko ng'oliondono ng'ololilen sokakase korok inai ile mamite chomyet eng oriting'ung amu mang'ololi Jehova eng oret neu notok amalechin kristianin age tugul ne lakwenyi kong'alal eng oret neu not nelen sokakase korok notok ikerei kotinishek chechang ko kikoit kibik anan kerat biik kinde jela chematindoi akot lelut amune amu kakeisto imanda mami chomyet yemami chomyet koistogei imanda keisto imanda akorwoch biik eng ng'olset ketoi ketach asoya eng let kerat chito nekabit baornatet nebo lembech amu kakoker chito silingit nenyoru yekabaorian lembech kemwa kele matakobit imanit eng kirwokonotok inyoru kele kotini ra kinde chito kotini nekakolel konotok kirwokyin eng imanit kobit biik ng'amasin chengenkei chekaba komasin kalen kakilelchi kastakan chichi kongenkei ak okiliot anan kongenkei ak church nekamitei kelechi kero chicho nyone kwai kesi kuno tarwe kityo kesinotok amu kai lakwetab gaa kele ipkeyai kesit nekakinde chito chela amu kanaigei church ak chekokirwokyindo chichi mamite imanda so kikobet imanda akot eng kwenutab achek biik chekimi kuretab asista amu kimeche ketach asoya makingen chomyetab Jehova kele ne koburuchkei lembeita ak kito nekikure chomyet koek buch komamite ki nemong'u lakini Jehova nekiyai kipsengwetishek eng ng'ony
komawalakse chomyenyi amawala kabwatutik atkai tugul ako mawala atebenyi. Atebetab Jehova kotonone koigeny ako kurse kole nobwonjo akwek tugul. Kale kaite tienwogikab Kolosunos somok koite ni komut. Kale chame imanda ak kirwoket nyitating'on chomyet netala nebo Jehova. Kale notok amune siko kimautikab Jehova ko amu chomyetab Jehova nekimite oritinwa komeiywei kokergong. Ngiro nguno ko sai ngap kele kalel chito kolen chito kemwoin kele ngolel asot nyekeng'etunono mapkei kityo kele aja koai chito chichon mie keboryo lembech. Lakini kingiro akot mautik chekibo Jehova ko kimwochi laitoriat ukweli kou oleu. Ngele obeku komwoin kole chebeku. Ngele kole koilel koibut ng'atutietab Jehova eng oret neuni koyechin biik kinyanyasan biik eng oret neuni ko kimwochin maotiot laitoriat ama eng kaiweisiet. Lakini amu chomyet nechichi netindoi nebo Jehova keyochi biik imanit eng kokosiek tugul. Kale maotik ko kimakoiywei kokergong eng age tugul akot eng laitorinik. Kimakoiywei kotut ng'atut age tugul nemanamegei ak oretab Jehova. Kale ichek chekinyalili chebonon ko kikergong akot ichek chekiboisie ratilisiek chemabo iman. Ngipiman kele inyoru chito kele no akot olabo gaa ikose betusiechu kelen kipimani bandek kele kipimani bandek kiloisiek 90 kilos ko siling 2,000 anan 3,000 kuniet. Koityo mung'arainik nyokekinde ratilit kende un ko ka ratilit orit ko kikinde springisiek 2 singinye kepimani 90 ko kikowich kiloisiek olabot 50 alak ko ratilit amu oi saiti ngole kole kong'us kuniet ko kondo springisiek 2 koyoche koib bandek chechang sikomuch kong'us springisiek chu sikoek 90. Kero kele bas 90 kele chito piman chike kityo mami ketiny piman chike kityo bandekuk kopiman chito kabisa kole 90 otileot kero kele kako mwenyewe 90 otileot kero ndo kityo kele koboiboen chito neyoche mung'aroindet ng'alene inoldoindet kole kaalda bandek kapiman inegei kabisa kokure biik kolen kipimonchi ne acheken bichu mayachen bichu. Lakini akang batai keome kiloisiek 50 eng kuniet age tugul. Kikopit ng'olset amu kikobet imanit amu kikeulung'oni makinai kele kibechini ng'o asobit kenyor imanda ak ketebi eng oret koek atebenyo imanda. Eng let chamanikab Jehova asomane kitabutab Mika 6:8 nekamwa kole inye kikoborun inendet kit nemie ak nemakenen Jehova. Kale kobate iyai imanda ak icham rirenet ak iwendote eng kaming'inetab kei koboto kamuktaindet. Kito nekimoke chi ko konai chomyetab Jehova, konai imanda. Kale kobate iyai imanda ak icham rirenetab kei. Nitoni ko chiche chomyetab Jehova nemakikesugei. Chi netesei anan ko netebei asobit ketach mwalimu nerube. Ngates ng'olyo Ramaru kangisomanin akobo rirenetab Jehova ak imanda. Noboisie Kingereza kito nekure justice. Ingeba imanda ko kotini anan ko chi nekirwokyin. Ko chi kirwokyin kosubkei ak lelutienyi. Komi baorinik, ko baoriat komwoe kolen kwoker anan kiakas. Ko eng kebeberta age tugul keyochinigei kirwokutik achegei kotob kerwokyigei eng sang kotini anan nyekerwokyigei eng kanisa. Ko kanga tesetai ng'ololi asoman kitabutab Jeremiah 9 koitenyi ko 23 ak 24. Ko kamwa Jeremiah akobo kamwa ng'olyot nekasoman kale mwae Jehova kouni akale matkoloskei chito neng'om eng ng'omnotenyi
anan amat koloskei chito nekim eng kimnotenyi, anan chito nemokoryo eng mokornotoshekyik. Ingoloskei inendet neichougei eng ni kole ikuitos akongeno kole a Jehova neboisie eng tolosiet, kirwogetab imanda ak imanda eng ng'ony, amu abaibai eng chito nemwoe akobo Jehova. Kangisoman eng kurgotichu ko kamwa kole matkoloskei chi neng'om amu okiliot ko ng'om akisomonji ng'omnotet nebo kesisiek chekiyoe. Kotab koboisie biik ng'omnotet amu koker kakiyai koek mung'aret, kirwoget nekirwokyin biik simamong imanda. Ko kangong'ololwech akobo chomyetab Jehova nekang'utng'utkei ak rirenenyi, koboru kele anga Jehova inendet mwenyewe eng sobenyi tugul kongen kiptegekyot ak atebenyi. Amune notok sikokochi rirenet sikosik akowalak komi chomyet orit. Atebonotok tindoi Jehova komeche konde mugulelwekyok. Kitindoi biik cheleldos akomi kwenunyo, mising ko biik chekikoyan ak kikobwa kanisa. Koyonik chemi kanisa kotab kekergei kotililen ako tugul biik kiptengekinik achek tugul amu tengekto nemitei kwenunyo. Kotab inyoru chi ne boiyotab kanisa anan ko pastayat, tab iker tuguk chekanyokwai, komuchi kwai tuguk cheingisis ikere ile tamokonyolu kwai kounotok. Ko eng rirenetab Jehova eng kimasta age koboru Jehova kole chomei kiptengekyondoni akomeche kowekyi inendet sikobit konai akobo inendet. Ko nitok kakonech cherset kenai kele oo rirenetab Jehova ako oo imandab Jehova. Ingenyoru atebet sikobit kirwoch ak keng'ololji biik eng chomyet sikobit kesoru eng imandab Jehova. Karibu Pastor Sami. Kongoi. Pas kebeberta nekibe kong'olole kole ititaab mieindo nebo Jehova ak imandanyi. Kakeng'alale kongoi aramaru amu keng'alale ng'alekab kotini. Ngebe taitab kirwogindet eng kotini, kotononi kirwogindet kotinye biik chemi kebeberwek oeng. Mi chito nekoking'ach kele koyai kiy akomuchi korirei kosome rirenet. Imuchi koyan kesi kole kwalel ako kyalel amu kisupcho neregek eng kit nekiakobit kotachatacha chichi akoi tun anerech agenge. Ko ngipokere kokakwer chito ako kangipkobut kokwer koroito ngomi karna nekimi yo ngokikwer kobar. Kaoktoi iman eng neregek ako kangipkokwer koroin kokomangen ale kobuti kunotok. Ako kyalen nasar lakwenyun nekanyokotach mising anan kyalen nasar chepyoset unyeterteriot kokwer kit met kome. Korirtos biikab kobo chito nekome kole kokebar ne chitnyo ae ne anyun kirwogindet. Rirenin kosome nyoetab kat ako manachi koboiyot nguno nito nikakanerech kokalen kosar chepyosenyi. Ko ngot kende kinyonga amu kakome chito nin konget ni koek mosop. Ako ko chito nekokitiegei nito akomi chelakwet kitikin chereret nekokisich. Amami chi age, kimokotinye chepyosoni kwan amatinye kamet amatinye tilia. Ko chichi akine kimokotinye tilia eng komasta ni kotugul notok. Ara kiliochin amu mwoe ng'atutiet kole mei noe tengekto. Komwoe mieindo kole ako kirire nesome nyoetab kat. Iyoe nasim nito koi kirwogindet. Komasta ni komoche rirenet, komasta nin komoche imanda. Ako Jehova kobo imanda akobo rirenet kokeny. Ko yutok as nguno yemi kaimutiet. Ingot ko kakibutyi tengek kabatam
komwoe ng'atutiet kolen mei sabonda noe tengekto Ezekiel 18 koitet 4 ak koitetab 20 mei sabonda noe tengek. Komwoe rirenet kole ako age tugul nesugu konyoru myeindo ak rirenet. Ngonyoiwekab Jehova kole rirenet amen, kolen ng'atutiet rongo amu kakiperne chito. Ko nguno ngotiach kobendi chu koboiboen, kobendi chun koririot. Kebar chichi kolen ng'atutiet amen, kolen chun oyie kokisom nyoetab kat amakirirene. Nguno kirwokik tugul cheirwochin komaba iman amu ngotiach koriroti komasi, tanyochi kat koriroti komasi. Ko nguno judges chechoket kirwokik kokere komasta agenge kole wachana na oririote chun chorire mamiskin amuchi ai. Anan kolechi chu saurik ngwang kalen kichi ngwang nikisokorekei ara mabotos, lakini ip koruto ano amu Jehova kokoi kosuldae kimasi akoi kosuldae kimasi. Nebo let kolechigei Jehova mawendi komasi amawendi komasi, kochorgei judge akore ngoroik chebo judge ak nyokwo sandukut akotiach werini atya kolechi asikarik onama anendet kebe korkoret. Kakoyan judge keliochi kerat inendet, kole ng'atutiet sorry melen amechinga. Kale ng'atutiet Ezekiel 18 koitet 4 mei sabonda noe tengekto mamee judge siko nakata kiptengekyo ruti itebu ng'ony eng yun judge akikuyegei. Kalen kokararanit judge korire kiptengekyot, kolen ng'atutiet melen kikwere tirisiet. Angen chito nekikalel ruti bilachi ngoroik kuk ing yun amache kiptengekyot kai kowek sandukut mainye sikolia ako kakolen kotoretech kelacha akoi nyekesich judge inendet koek kipketer akoet kot koek kipketer singepiman ko chromosome ko cho koyan as ng'atutiet kolia ipkebar judge amu kanyoip kebeberta nebo bortonyi akekure kainenyo akesich kochotok. Konotok kibirtogei kipsengwet akoi nyekesich Jeiso sikoek agenge eng achek nengwo taitab ng'atutiet komakoesio ng'atutiet akounyech tugul singipkwendi jela akerat kong'erorokchi chepng'esut nakimoche kwo milele kokanabech tugul ako kinya kobar meet ipkomanda kaing'et ole kimondoe eng oli kokemande tuwai akoek sabondab koikeny nyekeeku chebo iman maamu kong'olso Jehova amu kitestai borto nebo tengekto kome koikeny ak koikeny akoi nguno kotesetai komei. Ako kiwekchi Jehova Jeiso sabondab koikeny kole nyonyendet sipchechi murechu amu tokomi chetomo kesich, tokomi kipsongok netomo kesich, tokomi chemaiyot netomo kesich. Ngotokochi sabondab koikeny chekisoptos ichegei kolya chetomo. Arai ngosop Jeiso akochini sabondanyi asikobit nyokoropchi chetomo kesich chetokoyoni. Ak nyerer acha mareru kou bandiat agenge nengibokoi akikol koiye bandek 100. Tos eng bandek 100 chekanyokoi kotinye age tugul agenge eng 100 nebo sobet nekibot keswot nekikole elacha tinye 100%. Kasabonda neking'et nekikiwekchi Jeiso konyekepchei tugul amu kikimi oritinyi sikole kitabutab Galatia 2:20 kikimi orititab Jeiso yekingomwa kole kakoibeskei. Kounotok amache asoman eng nwakindo kityo kurgotik chemiu cheng'olole myeindo nebo Jehova ak imandanyi asikeker kele ngot kou notok ko ole kaelesande kurgotik chemache asoman ajaktae nekibwote ng'atutik 32 koitet 4 kokale Rwandet inendet nekikesunotgei ai boisionikchik bo imanda ortinwekyik tugul kamuktoindet nebo imanit amatinye yaityo bo imanda inendet akosuldaat. Komwa kokeny eng kitabutab Zaburi 92 kale ne yotok koitet ata 92
eng kitabutab Zaburi koitetab 15 kole yotok asikobit kobarta kole bo iman Jehova inendet rwandenyu mami kiy age tugul nebo bo iman eng inendet. Ora jakur kot alak chomoche kokeny ngeweke eng Zaburi notok kora 9 koite 7 Zaburi 9 koite 7 ngameto notok amu kamach koib boroindo amache asoman nekamach kokoit kitikin eng yu 145 amu mwau tugun chechang chekamache atiny. Koitetab 9 akoi 17 kokale mie Jehova akobo iman eng tugul ak baurironosiekchik chetoloen boisionikchik tugul. Wekun kongoi boisionikuk tugul Jehova ak lenjekuk chetililen iberurwot. Ng'ololi ichek akobo torornatetab aunatengung ak ng'olole kimnateng'ung koborchin werikab biik boisionikuk chemyachen chebo kamuktaet ak torornatetab etunatet nebo baunatengung. Laitornateng'ung ko laitornatetab koikeny ak tepche baunatengung ak ibinwek tugul. Tie Jehova tugul cheibutos ak kong'eti ichek tugul cheng'urupsei. Ikenin konyekab biik tugul ak kokochin amitwogikwak eng betut nenyolu. Ing'onye eung'ung ak ikochini age tugul nesobei kit nemachei asikobit kobiyo. Bo iman Jehova eng ortinwekyik tugul ak kotala eng boisionikyik tugul. Nekite Jehova ichek tugul chekure inendet, tugul chekure eng imanda. Isuldochin icheket cheiywei inendet kit age tugul nemachei akose inendet rirekwak akosor. Ribe Jehova tugul checheng'e inendet. Ko kang'alale kurgotichu eng kebeberta age Jehova nemie akotala tinye rirge amasib konerechi. Ako eng komosin kokale mabokoktoi tengek ak ng'okik bo imanda amae kit age tugul nebunur sikoriryo komasi kole oiya kikisiebech anan koriryo komosin kole aja kikiesho iwe chito nekikibarenech. Ako kicheng Jehova oretab sarunet noto amune bo kwong'ut kamuktoindet amu maleche kityo amache awai imanda ak amache awai rirenet atyo kotebi ng'ony eng yun amu atkan kora ache kokisiki kileni lagok racha kotebi kole ako mache kotebi kole ang'inye baba ngomeyo kole hapana wachana kas kit nekamwa moai tuguk choe aja Jehova ko Jehova nebo rirge ako Jehova nebo imanda. Noto amune kikekeny kecheng oretab sarunet ole kisorundoi chito amu kimukomuch kosyep Jehova komosi anan kosyep komosi inegei akwae kosuldae choto tuwai kot komuch kong'ututkei chomyet ak imanda eng kimurtoiyot. Ko kingyabit oranatak ko kaketet tetutyetab sarunet komwa kipsengwet kole amen. Kakobit yetunet ak kimnotet ak Jehova nebo kamuktaet. Kou notok Jehova neking'olole ko Jehova neimuchi kosuldae rirenosiekchik ak komuchi kosuldae imanda asikobit koek netononi kobo iman koikeny ak koikeny. Noto amune kitun koima ng'olyo nekikataimege kenyisiek chechang. Tetutyetab sarunet no kileni haki ya Mungu. Haki ya Mungu imandab Jehova koter. Ngalechin mi ndaret tai yun atya itiye kokakomi ndaret iman lakini ma haki ya Mungu noto. Ngiwe man binyoru ndaret lakini ma haki ya Mungu. Haki ya Mungu ko kit nekiya Jehova kot komuch kosorunis akosuldae ng'atutienyi at the same time. Ni ko iman akemwowo lakini imanda nebo Jehova nekiyai komami chachake nekikwai kit nekiya Jehova nekimuch kosuldae makutietab ng'atutiet ak kosuldae rirenet eng kit agenge eng kimurtoiyot nekiyai kochorgei sinyokolach bortab tengek sikokesenech tugul sikolanda ainoni akeit bitonin nemami olelen setani kikiberbera. Ang buch kotae Jehova nguno atkan kora eng kanetisosiek chechang ko kikinet logoiwek chemyachen cheikikyin Jehova anan kokikyi setani inegei akometo Jehova keng'ochi. In oret age ko kiboisie Jehova
eng logoiwek chemyachen oret nekinyo Jeiso nyokoib tengektanyu ko namwoe biik chechang kolacha kikeisto ng'atutiet makomi ng'atutik ngot ko kimuch koisto Jehova ng'atutiet ko kimakomi haja kome Jeiso ko kinyone kityo nyokola aisuru wachana na hiyo kotebi ng'atutiet ko tungole shetani so kakiwirta ng'atutiet ya mwisho ko kingamwa ongete olini kai umbabu ya pervers Jehova netiane oite ya mwisho kanai kole akiboko boisie ng'atutiet ni so pane kenyisiek 1600 chekikinyalil eng emoni mwisho nyokole Jehova aisuru kotebi kune kamawake ni ng'atutiet nito anan ko eng komosin ko ka kolkol Jehova nematin kerir akilen nyoiwakat kolejin sauring'ung komalenyin biais lakini kiya Jehova oret neibana nekikisarunenech noto Jehova naboisiechini noto Jehova nakosegei kotugul nebo imanda neimuchi kosuldae kit nemoken ng'atutiet akobara kot kosulda ng'atutiet kole kayan kakoyama tatyo konyoiwakat kora amu kamakomukoksei ng'ane anyor nyoetab kat akasuldae ng'atutiet ako kiyai oret neimuchi koitiechi imanda Jehova nekiyote ko Jehova nebo imanda ako Jehova nebo rirenet at the same time kongoi tos mi chi netesyi ng'olyo anan ko tebut so tebutiet nebo letas netageng'olole mising wikit nyone ingot ko Jehova nebo imanda ako Jehova nebo rirenet ko ngot ko iman Jehova ko amune sikomi ng'okik ng'weny ak tengek amune sikong'et kimayat eng yo kokeyoktoi lakwet kosir barabara kwa bitonin koit kimayana ako mayek akokwer lakwet katab barabara akobar nyono Jehova kobitu ng'okisto ak tengekto ako ngot ko Jehova netinye kimnotet kolya makirinda notok kimnyono Jehova kororoku ndegeit amut nguno komi ndegeit nekoriepkei ak helikopta kobek lagok ng'isiat koteb ake kole isi ko ngot ko kingen Jehova ko kimnyono Jehova marib chepkim nekilen kosun barabara ko kait karit nyokatye chepkim kalel neno ko komnyono Jehova marib songokiet kole chiken korok mesirte aya ko ngot ko mabotech amu lewenet nekalewen kimaya koe maye kolya ko ngeriepkei karisiek komame kimayan taritak sikosopcho biik kun alak kalya ko kobek biik chun kosop kimaya ko tebutiet notok ingot ko Jehova kotinye kimnotet kolya marany moagis ko ngot ko Jehova kobo imanda kolya mabar setani siko keng'etu eng tabut neten tuguk choto chemeche kewalu eng tai yo kibendi ngot kobo Jehova imanda ako kim kolya mabar setani sikesopche ko ngot ko barirenet kolya manyochi kat kwak tugul chu akeburbur koi akebe kat tu aisuru kele aisuru kole nondindet atkinye kokolach sungiot aisuru boiyot nekikure aisuru nyu menyo olin ko kalya male Jehova aisuru ngebe kat tu ngotebi ne shida nebitu eng yotok tuguk chotok aeng cheriebekei nguno noto amune mi biik cheesio Jehova kole ngot ko Jehova nebo imanda kolya komi ng'okisto komi alake chelen aja ngot ko Jehova kobo imanda inegei kosekelya chu kikiteny chemakimuchi kimache rirgei kora kotukchoto aeng cheborekei chemeche takeker mising eng wikit nenyone ak eng kanetisiosiek chetokomi tai yu sikowalwech kanetik chemi tai bas atoche kiboityot nerubei yekitesetai kekwetegei ak tukchuto aeng Tebutik chotok ko tebutik chekiimegei eng kasar age tugul. Kaiteb tebutik chengisis konekit ketebe Jehova kele Jehova kou ne amu kebeberta namite nong'olole nguno ko atebetab Jehova nemawalaksei. Kot ko mawalaksei atebetab Jehova kou yekiu eng tai u nguno ra amu ngisoman kitabutab Ebrainik 13:8 komwoe kole Jehova ko kergei amut kergei ak ra ako kergei ak mutai. Koto Jehova ko kergei ak amut ako kergei ak ra
ako kergei ak mutai koitoni Jehova kirwoget amu kirwogetab Jehova amune sikowalak amu mwoiwech kitabutab Malaki somok koitetab lo negit sikewalu ng'alechu ko kesoman le mwoitoi sirutik eng lo somok koitet lo komwoe kolen amu mawalaksei ane Jehova eng notok kale amu mawalaksei ane Jehova eng notok kou notok komakiwong'wok akwek ewerikab Jakobo kale Jehova mawalaksei inendet kotko mawalaksei inendet komakiwong'wok akwek werikab Jakobo kot kole Jehova inendet mawalaksei ko eng kebeberta age komeche kobor komi ng'atutikab Jehova. Ng'atutikab Jehova ko 10. Ko ng'atutikab Jehova 10 ko tebenyi. Amu ng'atutik ko mele jakikisir kityo kende baoiyot atebetab Jehova leu Jehova inendet. Ng'atutik korwokyin kiptengekyot. Kiptengekyot kotindoi tengek. Ko eng kebeberta nin koboru Jehova chomyenyi natebenyi kolilei tengekotok ng'atutikyik. Ameche inai ile Jehova kobo chomyet. Ng'atutikyik koboisie eng imanda ak eng chomyet ako tindoi rirenetabgei Jehova. Kot kotindoi Jehova rirenetabgei ako ng'atutikyik chewenyei kiptengekyondoni komeche kosor. Iwendi kora igere kiwalwech Daudi ng'alechu chechang. Amu ngisoman eng kitabutab tienwokikab Kalosunet 7 komwoe kolen Ishaya kamuktoindet Jehova. Amu 7 kale ngoek Jehova kirwogindetab biik. Ngoek Jehova kirwogindetab biik. Ngorwoch Jehova eng imanda kosubkei ak torornatenyi leu. Eng kebeberta age komwoe Jehova kolen mawalaksei. Ng'atutikyik kolen oroni kiptengekyot nemeche kesor ako chomyetab Jehova necheng'e kiptengekyot notok komeche kosor. Eng kebeberta age kolen Jehova atindoi rirge arire kiptengekyot. Kole ng'atutiet kou ye kemwa pasta ile kale ng'atutiet marire kiptengekyot nekakole. Kotebi ng'atutietab Jehova eng kwen. Mi Jehova kimasi komeche korire kiptengekyondoni kole ng'atutiet eng kimasi imanda. So koek iman Jehova akoek neitilili kiptengekyot eng yu komakiwale ng'atutik. Amu ngiwal ng'atutiet kokewal muguleldab Jehova. Amu Jehova komawalaksei. Ne nenyolu kwa Jehova eng ng'atutichu sikobit kosor kiptengekyot. Iwe koitetab 9 eng kitabutab Zaburi 7 koitetab 9. Kole Jehova ibo iman. Inyendet nicheng'e mugulelwek ak kabwatutikab biik. Inye niikesu tengek ak kaimutik chebo biik ak kiptengekyot ak ikochi imanda. Kong'alale Daudi akobo Jehova kokende inendet koek kirwogindet Jehova. Kongoek kirwogindet Jehova inendet komeche korwokyi kiptengekyot ako tebenyi ko ng'atutik 10 ne imanda nemite eng inendet. Sikobit korwokyi chichi Jehova inendet konyolu koyo kirwogindet newerini Jesu netindoi atebetab Jehova ak tilyanditab Jehova ak rirenetab Jehova ak chomyetab Jehova. Nyokolach bortab chichi ne kiptengekyot sikobit kobor kimnotenyi Jehova nekisorunishe ako matkoisto ng'atutikyik.
amu ngatutietab Jehova kobo koigeny kou yebo koigeny Jehova ako inendet ko kirwogindet nebo imanda ako meche kwa inendet rirernet korire kiptengekyo no igere eng kasarta age tugul kekere kele Jehova ne toror mising kekwonge kirwogutikchik amu ngongalal akot buki kobitu botanetab emet ngongalal Jehova kotulei tulondok akobotan emet konyo Jeiso weritab Jehova netindoi rirenetab kamuktoindet ak leu itondab Jehova amu mawalakse inendet ako matindoi kabwatet nekilen walakse inendet ko amu inendet kobo iman komwoe ingisomanat eng katichotok ingiwe 14 amu ngisoman eng tisab Saburi 14 komwoe kolen kale manachi tengek eng muguleldab sobetab chi ako kikosich atebyonotok nebo tengekto kongonyo ngala kawal eng Kingeresa kale manachi tengek ako jiyo tengek eng sobetab chito kikobit tengekto kachek kikitindoi tengekto kikiptengekit nekachek tugul ngelen kewale keistege eng tengekwokyok makimuchi konyalu kompit chito nekergei ak kachek eng atebetab yoityo eng atebetab kabwatet ak atebet age tugul ako inendet ko kirwogindet ko ngorwokyin tengek komeche kwa imanda ak kwa rirenetab Jehova kou yikimwa Jehova nemawalaksei sikobit kobor itondab Jehova kole Jehova nekimi ako Jehova nekergei ak ra ak Jehova nekergei ak mutai nemawalaksei konyo kobor Jeiso koek inendet kirwogindet nakanyokoib kirwognotetab Jehova sikorire kiptengekyo nitok kito nekikoim mugulelwekyok ak somonwekyok kele kaitepto ano Jehova netindoi rirenet netindoi mieindo ako kinerech eng kebeberta age amu ngisomanat eng sirutik takinyoru boroindo nekisomoni eng Qur'ani komwoe kole eng muguleldab Jehova komuchi kowalak Jehova eng kebeberta age ngisoman Malaki 3 kaitenyi ko 7 komwoe ngolyo neuni kolen kale kiomaste koboch betusiekab kwanishekwok omete kaamisenyu amu kaamisenyu amu maorib choto owekyogei sawekyogei kale Jehova eng kebeberta age tugul owekyogei sawekyogei neiboru kele angatebetab Jehova kotos walak amu kikemaste kiketebi eng atebenyo achegei eng achegei nyokole Jehova owekyogei neiboru kele angatebet nebo kaweket newekse Jehova kokere werini Kristo Jeiso nekanyokotwa mugulelwekyok ko ngotwa Jeiso mugulelwekyok komabirchin chi kowalak ako mabirchin chi kometo tengekto imeche kobor Jehova leu mieindonyi yeu rirenenyi yeu chomyenyi kotwa muguleldab koyonindet ne kiptengekyot koyan rirenetab Jehova ak mieindab Jehova amu katach Jeiso muguleldo ko ngotach muguleldo kole Jehova owekyogei neiboru kele mi kebeber neketindoi achek eng sigunenyo kelechi Jehova kakekasit ko ngemwa kele Jehova kakekas kele wei kowekkei torornatetab Jehova ak mieindab Jehova konyoiwekat achek kiptengekinik sikobit kenyoru mieindab Jehova ak rirenenyi ako nyolu Jehova kwa imanda sikobit ngongwerere setani koker kole makibut ngatutik ako makilel amu setani eng betusiek tugul kongwererech ingwereri leu atebenyo ingwereri atebenyo amu kikebut ngatutik iman kot kwai chito kanambunik kokakwai makakobut kobut chito sabato ko naat kele kakobut kole setani makoi iyai iman Jehova kot kotesetai chichi kobute sabato kot kotesetai chichi korumisie kot kotesetai chichi kwae ibetab kei ko makoi iyai iman irwokyin setani Jehova eng kebeberta age koboru Jehova mieindonyi eng werini Jeiso sikobit kokasit kobor leu atebetab ngatutik chik chemawalaksei ak leu rirenenyi nemawalaksei
neigere ile chenge rirenetab Jehova kiptengekyot kosop. Eng kebeberi ko nekit kakonech kenai kele Jehova ko inendet kou yeu. Achek chekekere inendet kou chito age ne korom nematindoi rirgei. Ako eng kebeberta kolen Jehova mawalaksei, tukaamisen yu nikiaamis kou notok toma awalake. Tatindoi rirenet ameche asor ng'weny. Kikosorwech iman, kikokonech werini Jeiso, kinyokomeng kimurtoiyot. Kikwo Jeiso kipsengwet, kale awendi achobwo koret, aweksei. Kaamisutikab Jehova koba iman ako mawalaksei inendet. Tuguk chekimwa kole Jehova aberurin koberurin, kole Jehova akonin lagok kokonin lagok, kole Jehova akonin chametabgei kokonech chametabgei. Tab kobit kityo ko tuguk chekaakis eng achek sikebit ketoptopen ak keker kele Jehova angu Jehova komobo iman, angu Jehova komotindoi rirgei, angu Jehova koya. Ko eng nekit eng kebeberi kokemwoiwech kenai kele atebetab Jehova komakiyonyi atebetab chi. Jehova ko kergei ak amut, kergei ak rani, ak kergei ak mutai. Kere kong kiptengekyot ako kere kong tengek. Tindoi Jehova rirgei, korire angot mosogik, angot lagok chebo non, angot lagok chematindoi sigik. Kou notok atebetab Jehova komawalaksei eng sorunetab sobetab chi. Tos mi chi netese ng'olyo? Ngates yoto basta. Ngaboisie karokutiet neuni. Eng Sinai ko kitwek Jehova kobor atebenyi eng ng'atutikyik. Ko ngikakesir ng'atutik akeib ng'atutik 10 kole Israel kikase it ng'atutyonotok keyai kayamiset ak kende sei. Ing yemi ko temene kabutut ak ng'atutiet kai ako kakemwa kesir agreement nemakewole. Koker kipsengwet kole kikome koyai kowek Jeiso kokeny nyokomeny mugulelwekwak sikesir agreement nelel. Konyo Jeiso koib rirgei. Ko nguno ko kale sirutikab Jehova kiu kwondo nekiketun manung'otiot nekolkol ne tuguk chetebe ko makoi imuch kwai, lakini kingotunegei kokinde sei chepyosani kole ae kit age tugul ak achame kote asabe akote kosabe akine, lakini nyalen koit oli kotemene tuguchoto tugul maimuch kwai. Ako koromit kokolkolit boiyot ka akine nebo kwong'ut, nyalili nebo kwong'ut ngetokolen konyo kole ng'atutiet imi kalutab manung'otiot kote isobe akote kosabe akine. Ako kakonyor chamanet age nemi sang yun netala ako kararan amakolkol kuni. Lakini ngolen kowachi sumu komamei boyondenyi, ngolen kong'ochi chupoin komamei. Sikeliochi kole eng kitabutab Romanik 7:1 anan mongen akwek chekitupche ole ng'atutiet tinye ng'atutiet paunatet eng chito betusiek tugul eng chebo sobenyi. Amu kobo koryo netinye manung'otiot koratat ng'atutiet, koratat eng ng'atutyonotab manung'otiot betusiek tugul kote kosobei. Ako ngome manung'otiot kotiagak anyun eng ng'atutietab manung'otiot. Noto anyun kote kotokosobe manung'otiot akonamgei ak chi age kekure inendet chebaigeiyan amu tom kome manung'otionyi. Achek tugul ko kikisichech eng tengek. Kou notok kosubkei ak ratilitab kipsengwet ko kiki lagokab serubuch, ki lagokab sang. Amu kiwo koombenot korkek ak kesichech tugul kesikchech oli. Ako en ng'atutiet nekale kimeche kebar chepkukonik tugul ak lagokwak konyone rotwetab Jehova kotakekosoni kolong kulipa Nairobi, ipkonyo Nakuru, ipkoitu Eldoret. Ipilen ile kakeit imani. Kakewokyi as ako kakebun olin kealach. Ako nekit koit betut nebo tarik nenyekebore tugul. Ing yemiu konyor chepyoset kai sandet nekalecho chomin akoyani atunin kolesi yekuntele ituno ngano kotokosobe kimaitenin kialen ang'ochi chupoit makase alen awachi sumu komame kolecho acha angen iyaninye akochomin akoribe lagochu chukuk tugul chu kolenis ara lakini simami kii neyoe kakoromit ng'atutiet kole iyan kityo atunin
itundo ano atinye boiyot age kole chiyoni inye kole woi kole sabarit berbere ibarasita itunin koro kole yaja yan ya barit ni bimei angeti ko ngangeti bang angeti ngoi chito nile kuma kotinye claim boiyot ngoli ako beko boto lagok tugul atuni ani kerge achek tugul ko kikitinye cancer nebore biik lakini kakobit kerichot nekachop kipsengwet nekichute mashinit eng mashinit ni ko kechorchin kererit sikome kabar tengekto u kimo ngorititab mashinit ni ako u radiology ngorititab mashinit ni kebel tengekto kobek yekabek korut bandiat nelel nemako nekinye nekakome kansa kekuren yaityen nelel ngolen kotokoit boiyoni kinyenye kopiman ko DNA chikibo chepyoset nekiketun koter ni kakomenin mi keringet lakini kanyor ni DNA nelel ipkotunis kityo kerit matinye ngal kokere kole auyo ki nenyu anyu lakini kitun komes ne lakini kimi nenyu kererit yun lakini kakorut bandiat nelel nemakotinye kansa nekinye ko tuguk choto chekiyai kipsengwet amu kijoba nebo imanda amu inendet nekikonu ng'atutietab Sinai nekimwa kole mei sobondonoe tengekto ko nebo let ko kaketum notok mi kererit yun ngimache ibing'et nindo tinye kansa lakini ni ko nenyu akulel kosulda nyoetab kaat nebo rirge nebo Jehova akosulda ng'emasin kererit nekipkobar ningitinye kansa kwae Jehova oret nekikichilile kemang'une kansa ko kichut mashinit ni sikome kansa akebu yautiet nelel sikotune kipsengwet akosopcho lagok chuk chekikasike timin olin lakini nekiyesyo kochut mashinit ni ko king'et akotokolen kokergei sinet toket ak mama lakini ter chromosome lakini kiyesyo kochut mashinit ni sikayai ko yautiet nelel ko ngotwakei ko boiyot nikinywa nikibo Adam nikibo masin lakini ngolong bitoni ing orititab Jesu kobun mashinit ni koek yautiet nelel nebo oritab Jehova Adam nebo aeng oret noto nekiboisie kipsengwet Kongoi mising. Ngisomanin ing kitabutab Galatiek neng'olole ng'atutik mising kamwa ing aeng koiteni ko 19 nekale amu eng ng'atutiet ko kiamechi ng'atutiet sikobit asop eng Jehova. Kikikartate koboto Kristo ako asobe ako maane ako Kristo nesobe eng ane ak sobondo ne asobe nguno eng borto asobe eng kayanet nemite eng weritab Jehova nekichama akokoitogei akobo ane. Ng'alechu nguno kanyo kokonech Paulo mising kole ane angasobe komasobe ng'atutiet amu ng'atutiet nekinda koyakemwa pasta kole kinda kererit koman kingola kokakoib Kristo atebenyi nebo tengek koib akoi Kimutoiyot kokamwa kole eng ng'atutiet komelen kiwole ng'atutiet amu mawalaksei Jehova kou atebetab Jehova kou ng'atutik ko ng'atutiet ko kikobarech achek kiptengekinik akondaech ko notok kamwa Paulo kole amu eng ng'atutiet ko kiamechi ng'atutiet sikobit asop eng Kristo Jesu akomwa kole maane anyun netosobe borio ibotini ingen ile sikikwongee ile kole chito borsinye mako nenyun bopchin ko kergei nguno yakemwa katunisiet ko ingen ile chito nekakotungei kakoek manung'otiot ak usotiot ko borwekwak ko kakoek agenge ko ngakoek agenge ko kikealda koyam notok amune sikebendi koito ak arusi kengen kele kwondab anum ni kotokosobe manung'otiot ko kwondonyi manung'otiondenyi betusiek tugul ko ngangoma sirutikab Jehova kole kikeoldochech achek kikioldochech tengek oindet konyokomenye kome Kristo sikobit kotiachech eng tengekoto akotoror Jehova rirenenyi kong'ututkei chomyet ak rirenetab Jehova aketoror ng'atutikab Jehova kole Paulo eng yu kikobara ng'atutiet sobet notindoi nguno ko mako nenyu soboni aibe kikere eun yu ak kikere konyi kong atindoi ko mako nenyu aiboti tugun chebo chi
Ako makonenyu ninosobe, sobe Kristo kane, koik torornatetab Jehova nebo sugulenyo nekiketach Jesu. Anga borwechu kitindoi komoche chok bikyok, kikealech koyam ing korotikab weritab Jehova ak sobondab Jehova. Sikebit kekasit Jehova eng rirenenyi. Kongoi mising. Yani kakuyenyi ko abo kapchemakar. Oi. Akot atinye ng'okit nebo cheyos. Uno. Nekiyome kapchemakar ngoit ngolinyo, ngot ko kibo memet koinyo, ngot ko kimi ng'okit ne. Koni kait boiyot age nebo kot age nebo Torkechir. Yojo karwet nyokotiseno. Aya nabunji koindo. Ko nguno asabe amu kinyome kechirietab kain. Lakini ngawe kasale kapchemakar koit ng'okisto kinye. Ko ngatebi ing komasin anyoru sabot. Ko nguno acheke tinye lewenet imuchi iweke isal koik ng'wong ole kibo tai koit ng'okisto anan iyan ilacha keam lang'u ngoloto nyawe wei. Osikobit konyor sabot. Kot notok bo iman Jehova eng kirwagutik chik eng ng'okisto nekitinye eng komasin. Ako kakoyan kebunji boiyot age so kenyoru rirenet eng komasin. Ko age tugul neiyoni kotebe komasin akokochi torornatet ak kimnatet Jehova ini. Lakini ngitinyit age imach iweke koik ng'wong otuye. Iman, kongoi kabisa. Nito kokonech kakasetabgei ko ki Kristiani kele kikemong'une atebenyo nekibo chitondit ak kiketach Kristo Jesu. Ngokonech nito, kakonech nito kenetkei mising akobo Jehova kele Jehova kou ne age ak sorunenyo nekikesorwech ak atebenyi nemawoloksei. Ngatach kanetindet Ruben. Kongoi missing, that's so powerful. Kikealech kong'et. Kongoi. Makwachek chekisoptosi ako Kristo nesobei eng achek. Kongoi Pastor Nyalile, u kele kaitar lesson nerube nenyunet. Kameche kityo kewalu kele tos siku Jehova amu kosomok kasi kobo tebutiet nemache kewalu kele kasir ing yo sirindet kole Jehova nesiku akoteb kande tebutiet kole Jehova nesiku ko tos siku Jehova ege eng iman? Eng kurgotik alak eng Bible tugul ngesoman komi kurgotik alak che ngap kero kuwo siku Jehova, lakini mwawech ne sirutik tos siku Jehova? Mwawech ne kitabutab Koitoshek 23 koit 29. Mwae noto kole ma chito kamuktaindet kot komwa lembech anan weritab chi kot kosik. Tos kakomwa ak mayai anan kakomwa amayai kosulda? Kakowal kurgana kele kaketar nguno nito bo kosomok kasi. Kakowal kurwana kole ma chito Jehova ama siku Jehova. So ko amune sikomi kurgotik alak che ngap kesoman eng bukuit kuwo kasik Jehova eng tuguk anan tuguk che kaai ak tuguk che kikomwa. Ing yutok ko mami kesik koboru kole kainai kit nekoyai chito neya ak iwalak ibir about turn ak isiku imeto oret nekoiyoe ak iwe oret nemie nemobo tengekto. Ko mami tengek neimuchi kokikyi Jehova asikobit kele kasik Jehova. Ngesoman eng kitabutab Jona 3:10 komwawech ne yoto? Jona. Kitabutab Jona 3:10 komwae eng yoto kole akiker kamuktaindet boisionikwak kole kakowek kometo orenwa neya akiwal kamuktaindet kabwatutikchik akobo yaitiet nekikakomwa kole yachin ichek amatakoyai. Eng yotok yo kitabutab Jona kokakomwawech akobo kingoyokto Jehova Jona kolechi ui bitechi biikab Nineve, biikab nganasetab Nineve amu awendi akesu anan nyone kirwokenyu eng betusiek 40. Ko kimwa Jona apkwamdochi bichotok kekase kele kisik bichotok. Ko kingosik biikab Nineve ko kiwal Jehova kabwatutik akobo yaitiet nekitanyonjin bichotok. Kiwal Jehova tuguk chekikakomwa kole akesu biikab Nineve eng betusiek 40. Komwawech ne kitabutab Samuel kora. Kitabut ngisoman kurgetab
Samuel netai 15 koitet 29 kolen mamwae lembech kimnatetab Israel amasiku ama inendet komo chito sikowalak. Kurgatichu tugul koborwech kangesoman ngikai komwoe kolen mawalaksei Jehova. Kainete Pastor Nyalile komwoe kole Jehova komawalaksei. Kayamisutik tugul chikomwa komawale amu mo chito inendet. Mawalaksei Jehova kipkoi. Iboru imanda kole mawalaksei Jehova amasiku. Ribe Jehova kayamisutik tugul chekikomwa chekishipkoyosyechi biikchik kotugul. Ak yewale boisionikchik wale Jehova boisionikchik konamgei ak sigunetab chito ko amu atebenyi ko kararan. Bo imanda Jehova akotinye rirgei. Ngesoman eng kitabutab Komong'u 32 koitet 14 komwoe ne? Mwae yoto kole Komong'u 32 koitet 14. Ameche asoman korok koitet 9 eng yotok. Kamwa eng yotok kole akilenji Jehova Musa, kwoker ale ui kat bichu. Bakakta anyun si kololyo neregekyuk akobo ichek, sikobit awong ichek akayain yeku bororiet neo. Kaikas eng yotok akikaikai Musa Jehova kamuktaindenyi kolenji, bwo Jehova, amune sikololyo neregekuk akobo biikuk chekiimutu komang'une emetab Misri eng kimnatet neo ak eng eut nekim. Iker kingomut Musa lagokab Israel, kikase kele kitoi kong'ung'ungso kokingwo Musa tulwet ipkoib ng'atutik kokingowekse Musa kokingoitu kakochopchigei ichek moita nekisoe. Kokinerech Jehova kole amuchi awong bichu tugul. Kinerech mising kowekse Musa koibu ng'atutik chekakokochi Jehova. Kongipkoitu kole kokakong'etyo lagokab Israel akotany moita kole kapkokagei Musa. Kole keke kechengchigei ne nenyonet kochengchigei moita akotoi ko kinerech Jehova kingoker tuguk chekiptubotoi. Eng yu tugul ko kakoborchi Jehova chamyenyi, kakoborchi Jehova mieindo, kakomut akoi yu ak kakoyosyechi. Eng yu komeche kenai kele kikashipkoyosyechi Jehova Abraham kolech aberurin ak ieku nganaset neo. Ko kingoit yu kakonyit mising Jehova eng boisionik chekakoro kwae lagokab Israel kole amuchi awong tugul. Kolechi Musa amuchi awong bichu kakouit kat bichu. Amuchi awong akayain inyendet yeku bororiet neo. Ko saisai mising akokaikai mising Musa kolechi ibwat kayosyet nekikeyochi Abraham ak Isaac eng tai. Amu kikashikoyosyechi Abraham kolechi ayain yeku bororiet neo, lakini kakoro Jehova eng yu kole eng chu kakolelwo chu amuchi abuch ichek tugul, lakini eng yu komelen kele kiwalak Jehova. Kiwalakis boisionik eng yotok chekibor kele kibo kotilil Jehova bichu, lakini kingokaikai ako ng'alalchi Musa akobo ng'alal Musa eng niaba nebo lagokab Israel ko kiwal boisionik Jehova chekibo kotar icheket akotilil akosich kokochi icheket kokeny boroindo age kokeny simatar icheket. Iboru nitok kole ngabo man Jehova akotilil kotinye chomyet akomuchi konyochi kat anan komuchi koisto kirwoget nekakotil yekasik biik. Ibwat kora akobo betusiek chekibo kap Adam. Kingomwa Jehova kole obekune matiny. Ko eng yo kora kokisirirgei Jehova kora akwai plan age nekibo asikosor kap Adam. Wale Jehova boisionik yekasik chito. Eng Jeremiah kora kimuchi kinetkei kiy eng Jeremiah. Amesisomanchigei amu magoi asoman kurgotik tugul. Jeremiah 18 kaitet 4 akoi 10. Ko eng Jeremiah 18 kaitet 4 akoi 6 kokonech notok kinetkei akobo cheptireniot. Kingen kele ngonam inet cheptireniot akominamin kochobe teret, ko ngomuch ngot koit
kasarta nekero kole mamin ak teret komuch kotoi kokeny ako minamin menet kai akotoi kokeny kochop kokeny. Kou notok konetech kole tinye kimnatet chepterenyot, mabau teret chepterenyot, ako tinye kimnatet inendet kobutobut akochop kokeny. Ko notok ngaitit 7 akoi 10 komwa akobo conditional judgment and mercy netinye Jehovah eng biikchik. Kobor kole ngosik biik, ngosik nganaset, ngele kanyone kirwoget anan kanyone kerkong'et neipchin Jehovah nganaset. Ko yekasik biikab nganaset kou yekakaibarwech komdochin Jona biikab Nineve, ko kiwal Jehovah kabwatutik chekakotet kole awendi ang'eme nganasanatak anan awendi awang'u nganasanatak. Koboru kole mauen tetutikab Jehovah ako tinye rirge, tinye ako eng chamyenyi ak rironoshek chetinye komuch kowal boisionik chekaimuchi kobwat kole awendi atore ako yekasik biik konyochin kat. Kou yebute chepterenyot teret akochop age, kou notok Jehovah wale kirwogetnyi yekasik biikchik akorikyi inendet. Kakon Jehovah kayamiset kole ngowek biik kometo ortinwekwak anan kometo yaityenwa awale kirwoget nekachopchi ichek, ma chito Jehovah amasiku Jehovah. Ngondoiwech Jehovah biikchok asikobit keeku biik chesiku asikobit akakenai eng yutok kele ma chito Jehovah, mawalaksei Jehovah. Tuguk chekamwa Jehovah kou notok. Ko amu rironoshek chetinye kowale kirwoget neipchinech. Kongoi mising. Tos mi chi nemeche kotes anan koteb kiy? Amache abwati ale tebutiet no keteb komache konyigis amu iborwech kele tonone Jehovah imanda ako makwei kiy nekararan. Nematiny kakeyosyewech kiy nekararan ing yekimi kebistoe acheket. Ko ngotokalechech aba orani sosopche tatyo kochiwen lakwet imuchi kai ikonugei akitach Jehovah tatyo koyosyeun Jehovah kole amu kaitacha akikuro aberuri koing'ung akaberuri ateng'ung akaberuri lagokuk. Inyoru manung'otiot nekararan abe tuwai akoyosyenchi Jehovah akokonugei koboisiechi Jehovah koberurok Jehovah. Inyemiu osich lagok ako netai neketaune ko chepto. Ine lakwani kaberuret tugul nekiyosyoiwok Jehovah akilechin kongewot Jehovah amu bo iman Jehovah akoberurech. Kiyosywei Jehovah kole iberurok ak iyotenyu tugul akiyan eng muguleldo tugul. Mutai kochiwe lakwet akwa ngituye korutitik ikwai tuguk ng'esiat yekirute kerutitik kerute ole mombet kerute korot age tugul akilach tugun chetuen. Ibilach ting'we lakwet ornin kikwo town mi kerichek katikati mi maiyek mi korot age tugul. Ipkesup ing olotok mutai konyone korironu kakomanach ile isalioche nguno. Ako ngilen ile kolacha kibochuto ko nebo setani kisoyoik. Sikelia angayasye nekikamwa Jehovah irikyi Jehovah sarus kora kilyochin kole Jehovah atinye rirge newalakse kabwatutikchuk nginyo kokeny inam lamit kaitak iwendi oli ara sikelyochin li yekekerut mumbet yekikelyochi amu kikibab kemwei kolen kochilil keon jun nyawir rotwet kotileu konyo kakoek mundut eut ako kakomanach ingotinye kosich kotoche Jehovah kouni kotililit tos tokowek eut nekikitil acha ang lakwet nekomanach makibore lakwet is salyochini akoi tun kobit chi kininenake nemanachi matakonyoru soso akot manachi ko kiakonyor sandet nekitetun ing yukolacha mabote notok konyalila lakwet kakobwa lakwet ni ak eut agenge lakini kakowech Jehovah konyo manachi tun kobit chi age nemanachi kiakosirtoe manung'otiot nyokotun aketebi komie ipkosop koyotok kokeny koek lakini kawal Jehovah koek teretab cheptereniot makowalakse nekibo tais makoi takelokoi lakwet nekokesichis
amoy kiwe Jehova kole mwoe siku ngoweka eut nekikitil acha ngetu eut kunotok ngetu lakwet lakini yoite Jehova oret age kokeny neter kot kotun ile angikosop lakwet kinye angikoek biik chekapkosopcho ipkowekchigei Jehova kinyokobois koek inendet amdoindet neo nebo kwong'ut kakikwo eut kwamdoinen kolen koesio biik Jehova kole ose kawesie Jehova or nikikwo eut lakini kawekchigei Jehova kora ko wekse Jehova ing oret ne ngimastae orenyi okewe oret nebo sobondab meet nebo koikeny lakini ngebiweke inam oret kinye kotestai konam lamit Jehova eng tuguk chekikemach koyosieun lakini ngichiwen koyotok yekepitutochi batai Jehova akoit kirwokik so kilupta Jehova tuguk aeng kale orani ngomasta kwo komasi komeet komasta kwo komasi kosobot komawalakse Jehova ng'utuk choto aeng maiwal yo ilechi oye yoywakat system anakilen consequences kityo lakini ametonye ai tengektanyu lakini yoywakat matkoit ng'oki lakini yoe tengektanyu komawale Jehova no lakini betut yekenyi orenin komwoe kole sobondab koikeny ko ngiwe noto ing'etyini sobondab koikeny amu mawalakse Jehova imete noto nyiweni komawalakse Jehova iwendi oldab meet akoi lakini wale Jehova boisionikchik kosubkei ak ole kewalda atebeng'ung ngisub nekamwa ibore komatingoiwe ibimach ichorchigei chepng'esut ak iwalake nyi olimbo kipsengwet konyoun kat akounin akotoretin atya kwai kit neimukoksei eng tuguk chekikwaak mawekse anyun eut lakini kisoru sobondab koikeny. Amen. Logoiwek chemyachen eng sobetab Christianik anan ko chi age tugul ko Jehova kongomwa Jehova kole siku ko in sikunetab Jehova komelen sikunet na kergei ak achek amu ngeamda kabit amdoindet nekanyokwamda kokas chito amdaet akolong muguleldo. Jehova komalong'u. Jehova kokere tai akokere kabisa kenyisiek 5 anan 100 chebwone eng tai ko chi kosobei. Ko amu kere tai Jehova koboisie oratinwek alak tugul kotwa mugulelwekyok tumakisiku. Notok amune rirenenyin alen Jehova mawalakse inendet ako melen Jehova komelen siku. Ko amu kachop Jehova tuguk oratinwek chebo kotwa mugulelwekyok kesiku. Ingele kotab konyor ngot chito ajali nebo barabara kotindoi amune Jehova tumasikune yo. Mutai kakemut sipitali komame chichi konyo amdoindet nyokosochin eng sipitali kosik chito akinye kobaibai ko kiui muguleldo nebo kwong'ut. Kingimwoi korok makitindoi sesenik chekikonde olinyi nemakiyote ngot ker ako makoi manda kemwochi ng'alekab Mungu amu nyikan ing nyikanatet nenyi ako matindoi sikunet. Mutai kanyor ajali kwo sipitali nemakomi sesenik chekoche icheket ako makomi ket konyo amdoindet ak nyokoyotyi Bible koyatak konyek amu kakochop Jehova oret nemeche kosik chichi. Jehova no ikase kolen Jehova komasiku ako Jehova komawalakse. Ko eng kebeberta age tugul chito nemeche kowal ko inye ak ane amu meche Jehova sobonwekyok koboisie Jehova oratinwek alak tugul tomatwa mugulelwekyok kesiku. Ako kacham kemwa ile kere Jehova tai yun lakini akot nekere kole kobetei kwamdochin akoi taikayat nebo let akot ko Judas kikiborye akoi konde rokoet katit kole kipsengwet mami soret ake lakini male bete kora ni mami aja aika asar tugun chechuket chekato aja boisie akoi taikayat nebo let konye nitile kambet nyiwendi ilondoe mat kabisa itile kambet nekakele uye mata iwirchi chepng'esung'ung kityongo komami kiy nelen kipsengwet maai Kebwatwoi pasta ne nekitatoe ne maai. kocham komi kiy nemwa kekase kele tun eng yeindab Jehova ingel tuguk chekikekas eng kamdaet. Kale kenyoru biik chekimekebwoti koba kipsengwet. Sekekwong kele kinyonundo ano mchingayat nekingeker komaname. Tanya keker chito nekikibwotini kele kimakoya amu kikipimoni kingekerieche kabisa keker kele sikunot. Taklen ko kero mami kokit. Ko ne nekiyaak. So nguno tuguchu ingen ile tuguchotok mi tuguk sinyen chemakingen amu kuyakimwa kele
Jehova kongen mutai, ingen tuguk chebwone eng olin bo tai. Ko amu ingen Jehova kiy age tugul, mugulelwekyok komat kepiman Jehova, keib kipimo ak kelechi ano mi kabisa tabwatunu no katestai kolal eng maat. Koni kotoko kikechopchop kidogo, kakiba nguno kamache kewekchi purgatory nobo Catholic. Aya keleni tatokomi namna kotekesai kidogo, lakini eng kirwogutikab chito ketiljini kesi chito haraka akonyitech amu achek mugulelwekyok kochoboen Jehova komakergei ak achek. Tindoi rirenenyi ako rirenenyi. Kongoi missing. Kongoi missing. Jehovah ko ma chito. And we thank that. We thank God amu ndaki chito Jehovah takikopar biik chechang. Amu kikiptengekinik tugul kibutosi ra mutai keng'etye kibutye komutwech nyikeweke kora ako inendet neingen sobondab chitugul. Eng acheket kimuchi keker biik alak kou kiptengekinik lakini ingen Jehovah inegei sobetab chito. Ingen Jehovah. Inye neikose ingen Jehovah, inye ak Jehovah neng'ung. Achek kemuchi keker anan ikero ko ak kiptengekiot lakini ingen Jehovah, ingen oritinyu. Ngobiro ak Jehovah tashilian asikobit ketestai. Kongoi missing eng kanetishet nekakenyoru. Kongoi yani kaebeit rani ka mwanafunzi neibeit kabisa kokakas. Ako kanyoru kanetishet neo kangemwalal kemwa Eva iteb ile kamaswali nekakemwa ya kibo Musa kolen kingowek Musa nyokonyor lagokab Israel koyai in Moita. moita. Ilechigei kirer ne kot kele kimeche moita tos kile Musa koiwe kot korer beek njoge kot kebe kecheng tugun alak chekiame cheketin alak chekomokoche komakwei Musa kalya moita metwoyot amaelewani. Aya ko kakimwa eng yo akobo iker Jehova chomyenyi ngekere konyekab Musa eng yoto ikere kora korirgei komi rirenetab Jehova amu manyokokochi immediate kole apanishan bichu. Inyoru ibwoti Hosea kelechini bitun chepkukornyo yani nechamu nemache nakilen chamu ako koborgei Jehova eng chomyenyi. Nyokotebi chepyoset ka kot kosich lakwet age atyo kole oye kimameche yo sobeni konam oret ka kelechi Hosea isuba ipkomut. Iker chomyetab Jehova nemuitoi akoi kokonech boroindo. Konech boroindo akot kewendi ketuptochini batai kelyon. Yani komatkeker konyekab chi age kele kekeregei. Lakini ikere rirenetab Jehova. Chomyetab Jehova neo missing. Ko eng kwang'wan kasi anyun kakekas tuguk yani nekit kele kokenai Jehova rirenetabgei chomyetab Jehova neo nemakimuch akot kemwa kokale anyun nam missing anyun chomyet ak imanda amu kakekas kokale arap Maru ng'ututekei chomyet ak imanda. Ko anyun kanyor achek chekikenai Jehova kenai koek chomyet ak imanda kong'ututkei. Singi age tugul neng'ololi anan ko boisiet age tugul nekikae ko ngotuiyo tuguchotok eng kibagenge sait age tugul ko sikobit koborgei lilindab Kamuktaindet. Kale eng kitabutab nekibwate ng'atutik 7:9 ameche asoman amu kosir mwalimu nekisire lesson nenyonet. Ko kameche ketuiyo kale nai anyun ile Jehova Kamuktaindeng'ung ko Kamuktaindet. Kamuktaindet nebo imanda neribe kayamiset ak rirenet eng ichek chechome inendet ak akoribe ng'atutikchi akoi ibindab 1000. Ngibwat ibindang'ung nguno imi ibinda ata? Ako ndeker let akot kuko ile imi ibinda ata tos iit? Ngalen ait kole abwoti akoi nenyu akikamwaiwo kole kisicho akoi nekelen
akonyo baba nenyun ak lagokchuk. Iker ile kakobwa ibinwek tutigin anyun kale Jehova komite akoi ibinwek 1000 chetya, muitoi netya, tinye chomyet netya, akotinye imanda netya. Iker ile katononi chomyenyi. Yani akot ameche isoman eng kitabutab Zaburi 105 kale Jehova ko kararan. Yani tononi chomyenyi ak agoi kosirtoe bichu tugul chekakisich ipkoit chemengen akot ile tun kisiche neune anan ko kukoinik alak ko kimakongen kole kimite alake chekeitu yu. Ako Jehova notok kekas kale Jehova kochome age tugul neya anan ko nekararan. Nengibwat kangokwet korake karon komachorchi asista chemchome Jehova, kachorchi tugul. Kabuset nekibusi ibusi anan ikertoi ko Jehova amu chomyenyi. Ndakamko inendet ibwat biik cham komwoiwech Eva akobo sipitali amu daktari ko biik chekikochin koristo amu kakokoromit mogonjwet netindoi sikonenet kobus eng icheket. Iker ile ui lakini kakonech Jehova opcheiwech nemelen ile tos ile yinoktoiwo sikobit kotanyor kitikin chomyet neotya. Ko anyun kakiteb kele nam nitok asitonondoe imanda asikoet chomyet akinyoru imanda itonondoe imanda simabit sait yote ngap kele uye ile cham komwoe lagok chebo kingeresa kole kamoberberisi I'm just kidding. Kale kimwoitoi ano eng kutit notok. Yani melen kamwa lembech, kamwoe kityo mboloti. Ko mbolotiek kotos ko imanda. Ko eng Mathayo 5:43 akoi 48 kokateb kole tos inetech ne akobo chomyetab Jehova asi akenai eng imanitak ak lapkeiyet nitok nekinyokoborwech Jeiso akobo chomyoni ak imanda nekinyokoborwech. Asikobit ngokainai sinyeen ipractisan amu kichome biik chechomech lakini keistoegei biik cheikere ile imuchi kong'ololenen, imuchi komwoe tuguk cheyachen akwoe tuguk ilechigei mabote chotocho, mameche ipketuiye ak choto anan ko mawendi maneni mamuchi ang'ololchi bicho bokitos cho mamuchi alyochi. Tos ilyochini iman koinai ngotinam imanda tos akot biik chekakomwa atindiot eng yo kole tos kosis sigindet anan kamet kokero chito nekanyokong'em lakwenyi tos isis amu ilen ile ara alyochini chomyet tos meya imanda tos mebikwer ko ngibikwer ko kaiistoegei imanda. Ko ngesoman yoto kitikin 5:43 akoi 48 kale kiokas kele kikimwa kele cham chitab kokweng'ung akiwech bunyondeng'ung ako amwowo kale ocham bunikwok akosochi ichek cheusok sioeku werikab kwandang'wong nemi kipsengwet amu ikochin asista kochorchi cheyach ak chemyach akoyokchin ropta chebo imanda ak chemabo imanda amu ngot ochome ichek chechomok ko nee melekto neotinye. Mayoe kounoto akot takika aisurut ak ngot akot akoti otupche kityo koyoe ne si ire alak tos mayoe kounoto akot
bororiosiek ateb eng yu kole tos biik che sosok anan ko cholion ko kakekonech eng yu kele acha usochi akot icheket amu wale Jehova kabwatutik. Kakemwa kele eng yo kele mengen ng'alalutik chetindoi Jehova ak chito. Akot ngowendi kobokitonu chito kang'ololi akot ng'ololchi Jehova amu mametoi. Ako kemwa kele kongo Jehova nekakawale wale yani kosubkei ak walet nekakiwal. Inyo isiru barabara nakale pasta nginyo lamit kole konyo Jehova akine kora. Ngiwe orenin komi Jehova kokurin kocheng'in inyo. Ko ongenam orani asikobit yekiit betusiek chebo let yekait Jeiso ko sikobit kenyoru chomyet aketuiye akeker imanda nekikwoiwech Jehova asikobit kale betunoto kemwa kele hallelujah. Ko makoi imwa hallelujah ngotko metuiye eng chomyoni ak imanda. Abwoti ale konginetkei ile kakimuchi kituiyo tuguchu aeng asikobit itonone imanda matiny komite kong'wanen kolya imache imanda eng yu sait age tugul. Ko ingipkeit ng'ang'utiet 15 kaite 3 kenyoru eng yotok kele kabet kolya kokakoit yotok. 15 kaite 3 kole akotyeni ichek tiendab Musa otwokindetab Jehova ak tiendab arwet kolen echen boisionikuk akobo kwong'et Kiptaiyat Jehova Kamuktaindet nebo imanda akobo iman ortinwekuk inye laitoriatab bororiosiek. Abwoti tiendo nelen aketyeni tiendab Musa kiboityotab Jehova hallelujah 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 hallelujah. Abwoti ale kenyoru hallelujah ibwat kenyorchini ng'olyondoni kenyorchi ng'ang'utiet amu kakiterter amu chomyet nekikekonech asikemwaite akecham biik chemachamech ak chechamech tugul kokerkeit amu ka Jehova ko chomyenyi koo ak imandanyi kosire kiy age tugul. Amu amache akochi biik mwalimuinik alak amu tekeng'alale kou akot tekekere akot Job ko kicham Jehova akot kolechin choronokchik kalya yani maiyai makosa. Ko Job kale kicham kong'ete karon akosa amu kole tos kong'et lagokchuk chekotindoi kotinye birthday party kokoyai makosa kosochi ichek. Tos ing'ete akisochi alak ile mara koyai makosa amu kakisaru ichek akobo sautikuk ku tumdo nekoibutuny akisaa amu chomyet neitinye ichek isome Jehova konyochi kat kou yekiyoe Job kole asochini lagokchuk ngotko koyai makosa Jehova nyochi kat. Ko asome akochi mwalimuinik koteshi asikobit kemwa chebo wikit nenyone. Kongoi Lilian. Pastor Ngetich, you can go ahead. Okay. Eng lesson nekobo wikini kokochera mising kanetkei akobo Jehova nemawalaksei. Jehova nebo chito. Kainetech lesson kole Jehova koma chito newalaksei. Chito komuch kokonin kayashet akolechin mametein anan lion aun kouni mutai komatakwai kou kakamwa. Lakini ngomwa Jehova kole aun kouni koyaun kosulda. Kachera nitak mising akameche koek cherset eng inye neikase lesson eng betutab rani. Meany kong'alenoindet kole inye maitinye kamanut. Jehova kamwa kole Jehovah is God of the second chance. Matinyi wei bi murmurte
ko Jehova kotokosubun kora akonyoun kat akotililin. Ngiwekchigei koyoe akoutye tengekwokikuk tugul. Ker ole kiu lagok ndesomani atindiot akobo lagokab anan nganasetab Nineve kekose kele ki Nineve ko ki nganaset nekiya mising, kikakwai, kiborik, kimi chorik, mi chekire biik, komi chekibore biik, kimakomite ng'atutiet nekikiti kele ne, kinyoru akot biik chekakebar eng streetit. Lakini ko kingosik biikab Nineve ko kikochi Jehova second chance kora. Kokochi Jehova kokeny kotur kokeny akoutye tengekwokik kolelit. Kale Jehova mau chito nengonyoun kat ra kotokobwoti kole kikelelwa atkinye anan ko kikea atkinye ni ak ni, meiti Jehova chotok. Ko inye neikose lesson. Ngot ko kiker ile ngot ko kikoberberin oindet kole maitinye second chance eng Jehova, konai ile Jehova kotinye rirgei, Jehova kochomin. Kerin Jehova ko inyegei, koi lakwenyi, ako Jehova kowolu sautikuk. Takokonin kasarta Jehova, akot moche Jehova iwekchigei, akonyoun kat, akotililit, akotoigei pechit nelel. Wechi Jehova neng'ung asikobit konyoun kat. Makoi koletenin down kou chorweng'ung, maletenin down kou your family. Jehova kochamech achek tugul. Kongoi mising. Kongoi. Kamache kityo amwa ng'olyondona kamwa Eva kole konech kamang'unet kenai kele mawalaksei Jehova. Ako mising korirенenyi nemawalaksei. Aya ikwetyi. Yekaipetyi anyun kele mawalaksei ne, tengektonyu kotokikole sarwa masarwa. Tengekto nekere togetab Jehova. Lakini ngoilin muguleldo kowekchinin orenyi ako kechomchi. Lakini makoi ile anyun mawalaksei Jehova ara ngotomi chekesaru komabate chekisaru komabate wes kuna shida. Acha pa Jehova imanda akobo mieindo. Matiny nekikoninda tai kowalak muguleldonyi kotesetai oretab Jehova nebo sarunet. Lakini ngikwetyi akiyeshe ingelele amu mie Jehova kokeborye tengekto ibul tengekto sikokerin tengekto eng rirenetab Jehova. Ibin tengekto ole mami network nebo Jehova. Ak tun ibet maamu kitemene Jehova lakini kichut keringet ole mami network nebo Jehova akoi iker ile inyegei nekebargei. Lakini koteimong'u kityongon yemite tililindo nebo Jehova ong'usin iwe kipsengwet. Kongoi. Kanetkei akine ng'olyot agenge. Kaeku mwanafunzi eng betutab rani tuguk cheechen. Kanetishetab rani ko katindoi kanetutik cheechen che bendi kochutei akoi amset akobesho kawet ak amset. Kaker ale mamitei kiy nekimuchi keyai ko ki kimugulmet. Makimuchi ngap kikilgei kele keyai imanda eng borwek. Lakini makoi kimuch keyai kele ng'alechoto tugul. Lakini kakakito nebo komonut eng yu ko kenai kele ng'o imanit akemwechi ole mi imanda asikobit koek inendet neyoe ng'uritinyo. Kasoman akakas saetab Jeiso eng yu komwoe kolen eng kitabutab Johana 17:17 komwa kole itilili ichek eng imanit. Kale imanit ng'olyondeng'ung. Kale kou ye kiyokwo anyo ng'ony kou notok kayokte akichek koba ng'ony. Ak atabanigei akobo ichek sikobit kitaban ichek eng imanit. Jeiso nekang'alal asikobit kokongei. Nekale a oret ako a imanda ako a sobondo. Amaimuchi konyomchi Jehova amaingane. Komwoe kitabutab Yuto 17 kora kaitenek 3. Kalong sobondab koikeny ale konain Jehova ne inyendet inyegei nebo iman ak Jeiso Kristo nekiyobu. Yekinai Jehova, yekinai Jeiso Kristo aketach konyo oritab sobenyo koek ine neyoe imanda eng oritinyo. Komwa tiendo kole makwane nosobei. Kale makwane noto neosobei Jeiso ne sobe eng sobondonyu
makwane natania sabe Yesu ne sabe sabana sabe sabe Yesu ne sabe sabana nyo makwane natania sabe Yesu ne sabe sabana nyo yesap Yesu eng sabana kyog kemuch ketonon eng imanda ekoshek tugul akoi tun keker eng kekonet nebo koik kongoi Amen. Kamwoiwech nito ng'oliot nebo komonut eng achek kenai kele ingen kokesin eng lesson nekabo kanetisiet ko wikit konye ko nekit kokimwoe neregekab Jehova eng kebeberta age kele neregekab Jehova ko eng kimasi kotindoi rirenetabgei kergei ak togetab chi nengeker rani keker kele oye ngolapkei toget ngokararan ko mutai kawalak kele ngawalak toget ingele kokergei ak chi nemyoni mieindab Jehova ak kalyetab Jehova ko mising kotokyingei kiptengetyot ne achek eng rani ko kanyo komwoiwech kele Jehova ini ko kaamiset nekiamisech ak boisiet nekichop Jehova kong'ete taunet kokebut sigikyok Adam kosuldoe Jehova kaamisenyi koyokwech rirenet eng oretab Jeiso ne eng rirenetab Jehova komawole Jehova neu likimwaita Jehova kong'alal kou notok akoi boisienyi nebo sorunet ko kitet kong'ete taunet kotomo kelumda emoni ako tun kokesu boisiet ko kikamwaita matin kikobit tuguk chechang chekikokernda Jehova mabois eng sobonwekab biik kotoko Jehova ko nekinye tomo kowalak makergei Jehova ak chi eng lesson nemwaiwech rani komakiyonye Jehova kendoi meset kergeit ak biik Jehova ko ter ako Jehova kobo koikeny kou ye bo koikeny atebenyi ko kikochop atebenyi kou notok maketab Jehova ko kosulda makenyi bo sorunet eng wekenyi Jeiso nekinyokokonech imanda akotyachech ng'atutik sikobit ketyachech eng oretab tengek ak kwai iman Jehova eng taitab oindet ne eng oindet kongweri Jehova kole maiyai iman ko eng kebeberta age tugul kole Jehova imanda mawal ng'atutik kioboru mieindo kioboru kalyet kiacham chi ko Jehova eng sorunenyi komami chi neirwokyin inendet akong'wereri inendet. Kongoi mising abwoti ale ane ko kaker kele tuguk somok ale chomyet ak imanda kobendi kutinak mi kibagenge makoi ibeshe kimasi ak kimasi ko ako chomyet anan imandab chomyet komache yani mara meyoe rani mutai iwalake yani meche constancy kimwoitoi yani neeku kila koek netortos netorio nekatorio koek yani koek atebeng'ung Koek piton. koek yani atebeng'ung nengenyorun komelen kewalake koek noto ne kila atya nebo somok ko kakeker nekamwoe pasta ngisiku ko ikere ile chomyet anan ko imandab Jehova koiti yani kokonin kamang'unet chito nekibwoti ile oye kikwono makotindoi natamwa pasta kole kinyoru biik alak chekimekibwotchini kakere imanda ako kotesyin orit sikobit kenyoru chomyetab Jehova ak imandanyi asikenyoru kamang'unet nekimondoi tugul kenyoru kwandanyo asiketien tiendo nakakotien akot Arap Maro kole Jeiso ko inendet nesobe eng sobondanyo ko kongoi mising eng wikini nyone ko anyun kemeche kenai amu ikere tuguchu tugul cheimech simakitebi eng imanda makilyon ko amu tengekto kemeche kenai kele kaimutietab tengekto ko ne ko asome siketuiye kibagenge
eng amakiitu kit nenyone amuche kono kurgotik cheabwoti ale toreto kosoman Job 30 koitit 26, Mathayo 27 koitit 46, Job 38 koitit 1 agoi 12, Zaburi 73 taunet 2 koitit 16 agoi 17, atiwe ng'ang'utiet 21 koitit 3 agoi 4, asikobit yeking'ololi konekit kakoinyoru, yani inyite kityongon. Kongoi mising, abwoti ale kakwo sait ko mising ngele nyoiwekat amu indoiwech tamirmiriet ne tilil asimaki tuguk alak ko chekakonech kemwachini kongoi Jehova. Ko eng biik cheikere ile bundles ab zingine komayamegei, isoman kityongon isub eng betut age rani Jumatatu kwaeng kasi kounoto akoi ikeshi eng Sabato ngokotuitosi kibagenge ko asikobit ochangan komwou chito ole kokasta kotoretkei akomwaite mwany keeku oinet nemarote ngorot koitita kalenjin tugul akot ndama kalenjin amu kaielewan imwaite eng kuting'ung nebo Kingeresa ak Kiswahili imwochi chito age amu kinyoru Saba school chemite Kingeresa chebo kutit age tugul ko ngemwaite mabo kutinyo kityongon ng'oliondoni amu nyone Jesu konekit ko ongeyai nemie kemwochi eng simeng'ung ko chang biik chemite simeng'ung mwochi okochi konai chitugul. Kongoi mising ako ongesa imwochini kongoi Jehova eng saitab kuraget. Kongoi Jehova nebo iman amu kaikonech kamuget. Inyendet neketou ako kitou ng'oliondoni koamugen ale Jehova ibo iman itorori kaineng'ung. Kongoi ng'oliot nekainetech nebo rani. Ko eng kosik ak chemwoitoi Jehova ko ngeeku chebo iman kenai imandang'ung ak kenai chomyeng'ung kele oo chomyeng'ung. Ngoet chomyeng'ung yekibendi eng wikini komugul ak keker imanda ak kesochi akot ichek chekikere kele mwoe chemyachen anan ko chelyon amu inye Jehova imoche tugul kowekyingei. Ara ngwaang makeng'ung ako tugul kilosun eng kainetab Jesu ne itindenyo. Amen.